Aprang si kar billai fa birta kilang ver arab do ana phan sita me nilihin pen kardom nang pa jir iklo kardom pini adaba birta along pen nili sami reng mirti mopi to tangte pini adaba birta ang ton pen arju ponikha. Eklavya Model Residential School Ketangji Aring Derdelo. Lakha 26 MSC constituency Diring Thengkur Terangarong Central School Eklavya Model Residential Kikim Kirang 30% Ketangasonsi Thekponlong. Lasolong Karbianglong Autonomous Council Pen Pupu Lam Chathan Ponsi Puthot Piniarnian Sai Keklem Ponalong 30% Asai An Keklem Patang Ponlong. Lason si Dwar Bagri ke Parlo Diring Angkang along ke Mesen School Kave Theklong si Eklavya Model Residential School Piponlo. Laso along Dwar Bagri arat ang parta Diring arat ongdong amone tatom aning arong chepi ponlo. Laso along Karbianglong Autonomous Council pen tong sekot pen tangpon nangji pumathasi non head jong ke klem positame sai ke klem pravikason si thekponlong lo. Bontami kedam tanga hot bang khay tum aning nang ki ho Karbiang long along Thedong School Mesen School nang kele rock penajok koson sila so school ki pawai tejima po phan Assamese news pen penang anong no josi penang anarnia phan sai pangton pon koklo. Laso along Diring Kohara Rat ang parta Dwar Bagri Rat pen Karbiang Autonomous Council Kachari Dr. Tuliram Ronghang Lapen Dwar Bagri MSc ang parta Karbiang Autonomous Council Education EM Richard Togbia pan Diring Rat pen kabe pinadim kaching turasai nang kideng pipon ke choro par piglopusi kachoro pajirpon. Ahok lo aprang si nang litum pam mate harang ke bitung pam akero pi parpik lo je ladak Dwar Bagri ang kang Diring along Eklavya school kim bom pu birta long sinang le tungke hum report la sela bangso school ki kim bom la ke non 30% an lo asi ningkan hini asapo banga khai atung pasik sak pen jok mate la ki kimadim ta inglong aklam ka lidet pen jok ningkan hini ne ningkan isi niang angbong ke la soda kim ke ington kok lo la sia ko non kim thu lo non ke kim bangge continue lo la bangge ene ke 26 March an patangi mane patang nangi pusia guideline ro central pen ke la si la bangso school nang ke kim la ke non BJP sarkar la penan par heta me Karbianglong Autonomous Council Kichari ake hai Dr. Tuliram Ronghang la pente Dwar Bagri an par heta me Dwar Bagri MSc an par sitame Karbianglong Autonomous Council along sitame arpu kido education em sar Richard Togbi alang litung kabor I pen ajok nelitung Dwar Bagri ang kang kipap hinay mate kipap hihup inglong adim atok adim ta labang so school nai kimpot nelihin pen sitame akeru pilo la pente Diring arat pen sitame nelitung akeru. News report Karbi Life. Pini adaba birta ke lapuan si kang ton pon iklo do methak me kul wang thu.